sigana mokwongo kama ji 8 nowito ngimagi okinyi ma kawuono tok nyamburko manoting'o gi ng'ielore apaya ma Oshirika kendo ling'ore e aora ma Mbagathi mantiere alwora mag Ataka yo Karen. Ji 6 oyangi ni notho kanyo ka ji mamoko 2 nowito ngimagi ka giyudo thieth. Ji 19 ohinyore e masirano ka ji 4 yudo thieth e od thieth ma Karen ka ji mamoko 3 ngimagi ni e kind Nakuru gi Sumbi. Ji mamoko 3 ithiedho e od thieth ma Ngong ka ji mamoko 2 bende ithiedho e osiptal ma St Mary's. Ripota marwa Ben Kirui nitiere kar masirano kendo watudore kode achiel kachiel. Labda Ben Kirui, ungetufahamisha yepi yanayoendelea mpaka hivi sasa katika maeneo hayo, ikizingatiwa kwamba ripoti tulizonazo ni kwamba watu 8 tayari wamepoteza maisha. Kirui. Na Milton, si hali nzuri katika eneo hili la Karen ama Gataka, ambapo sasa hivi idadi hiyo ya watu ambao wamefariki imeongezeka kuwa 9. Ripoti ambazo tunapokea kutoka kwa maafisa wa polisi ni kwamba mtu mmoja zaidi amefariki akipokea matibabu. Awali watu 8 walikuwa wamethibitishwa kufariki, watu 14 wakipokea matibabu katika hospitali ya Karen Hospital, 3 wakiwa katika hali mbaya, huku wengine 3 wakitibiwa katika hospitali ya St Mary's ama Ngong Hospital Konradhi, 2 wakitibiwa katika hospitali ya St Mary's. Watu 6 ndio walikufa papo hapo, huku 2 wakifariki katika hospitali 2 tofauti katika jiji la Nairobi. Nitaweza kujumuika na baadhi tu ambao walikuwepo na wengine walifika baadaye ili waweze kutufahamisha kila ambacho walishuhudia. Nitaanza na jina lako, niambie jina lako na uongee kwa ile lugha ya nyumbani. Okay, anide ndani Omondi David to anana atimo biashara Gataka Karen ka to agoyo mos ahinya kuom jogo mayudo masira kamae, to family ma bende obedo affected bende wagon gi mos ahinya. To ana ayudo gini kosedo timre okra lewa ahinya, lakini ayudo ka en gima edhi mbele. To gima nyalo mana wacho en niya, wakwayo weg mtokni kata SACCOs magwa gi gitem gibedie moridre e ndara, nwach iyudo ni gache wagi sana moko mawaringo godo e area wakae, iyudo ni nitie jomoko ma riembogi tok gi luchi kaka dwarore. Alafu ndara wani road signs mage wanyalo wacho ni very poor, nikech kane olos ndara ni nitie bump moro mano ket malo kacha. Bump no nie wi got, to koro iyudo sama mtoko wuok malo ka ridre, tiyudo ni kochopo e bump kacha to nyaka oduok speed. Koro speed no gache moko madongo mating'o abiria madongo gi ema yudo shida no ahinya, nwach ko duoko speed mogo break odwa idho got mondo okal bump, to kanyo ema shida no wuokie. Ana chopo kae ka ajali no odhi mbele, koro wakwayo mondo ging'iane road signs magwa gi, to kaber driver be obeda kine bara ndara wakae. Mano kendo. Hero kama Jatelo. Nipate pia Milton kutoka kwa mmoja wa mwisho pia weze kutupatia picha halisi ambayo ilikuwepo hapo mwendo wa saa 3 na dakika 40 kulingana na ripoti za polisi. Okay, anyinga iluongo ni Bobo Yugi, aja Homa Bay County, atimo ohala e area mar Kajiado kama wachung'eni, ohala mar uso maua gi yien mipidho. Gari obiro kawuono koa malo koni ka idho got dhi loka mar Karen, to gari ni oting'o abiria. Kogike got kacha to chalo gima brakes mage otame kaka onyalo nyono moduogo chien. Koduogo chien to nitie gima okete bath apaya mageng'o gari ka gari lose control, omwomo modonjo e pi. En gi dhano e iye mang'eny, ogore gi dhano go e pi. Koro wan kaka wan joma ni ka waringo wadhi konyo dhano go, wagolo mwanyalo golo mosetho mohinyore ahinya be otero osiptal. Koro duto to wan wawene mana Nyasaye ni modhi osiptal mondo mi otim ang'owa oyud okwo, to be ma Nyasaye omo mano be wago mana mos. Ta wakwa county government mar Kajiado ne jogo duto masira ni oyudo gikonye kama ginyalo konyo, nikech en gima ok ng'ato ang'ato chano. To katieko to daher mar wacho ni ndara wani king'iyo bumps, road signs onge. Ere kaka
bumps ikete ewi thur maka gari oagi koni to nego digi speedy koko kal kocha to wayudo kantie gimoro kaka bumps mas miyo gari slow down kae to koa kanyo to gari duogo chien. Mano akwayo ni kaber to mondo misere kalongi manyo. Erokamano ahinya. Erokamano ndugu Milton, na pia niweze kukufahamisha kwamba wale ambao waliweza kufika katika eneo la mkasa ni wanafunzi wa kutoka Embakasi Secondary, wale ambao tunawaita first responders, na walisaidia pakubwa, kuchangia pakubwa kuweza kusaidia wale ambao walikuwa wamejeruhiwa na pia vile vile kusaidia katika juhudi hizo kwa jumla. Na hivyo basi tutaweza kufuatilia tujue pia wale ambao wako hospitalini wanaendelea vipi, na pia kuna hofu kwamba idadi hiyo inaweza kuongezeka, manake sasa hivi bado kuna shughuli ambazo zinaendelea nyuma yangu. Nikiomba tu muondoke tuweze kuangalia shughuli nyuma yangu. Kuna shughuli ambazo zinaendelea ambapo lori hilo jaribu tu kuondoa mabaki ya basi hilo linalomilikiwa na Boka Sacco, na hivi tukiweza tu kukaribia kuona kwa ukaribu zile shughuli ambazo zinaendelea hapa. Maafisa wa polisi wapo katika eneo hili pia kuhakikisha kwamba shughuli hiyo inaendelea bila vikwazo vyovyote, manake pia raia wengi wameweza kufika hapa kushuhudia na pia wanaweza kuhatarisha tu maisha yao, kwa sababu hapa ni eneo ambalo ni hatari, ni eneo la mto wa Mbagathi ambapo gari hilo lilitumbukia. Na pia Milton, ukiweza kuangalia tu mbele yangu kidogo unaona barabara hili jinsi ambavyo imekaa, na tukielezwa kwamba lori hilo liliweza kurudi nyuma kinyume na kuweza kutumbukia katika mto huu. Ripoti tukipokea kwamba lori hilo liliweza ama basi hilo liliweza kukosa breki na kuanguka. Maafisa wa polisi wako hapa kutathmini hali na pia kuweza kujua idadi kamili ya kile ambacho ama ya wale ambao wameumia, wale ambao wanapokea matibabu na vile vile wale ambao wameaga dunia. Milton, tutazidi tu kupiga jicho hapa kushuhudia yale ambayo yanaendelea, na tutaweza kuwajuza wasikilizaji wetu ama watazamaji wetu kila ambacho kimejiri hapa. Milton. Asante sana Ben Kirui kwa taarifa hiyo, japo ni taarifa za kusikitisha. Nyakora mogi wadhi nyime gi chenro mar weche manyien. Mano ne Ben Kirui achiel kachiel kano kelonwa lipot mar